Izrada regionalnog plana upravljanja otpadom preduslov je za adekvatno upravljanje neopasnim otpadom. Obuhvata sve etape u tom procesu, definišući prikupljanje, tretman i odlaganje otpada. Sa lokalnim planovima spada u važne strateške dokumente u ovoj oblasti. On reguliše, uslovno rečeno, na neki način sve tokove otpada, neopasnog otpada, kako i na koji način adekvatno da upravljamo, a drugi benefit usvajanja regionalnog plana je taj što nam omogućava da imamo jači kapacitet prilikom apliciranja kod međunarodnih fondova, pre svega fondova Evropske unije, za dodatna sredstva koja su neophodna za investiranje u upravljanje neopasnog otpada. Oslanja se na sva naša dosadašnja iskustva koje imamo u upravljanju otpada i na sve buduće projekte koje trenutno radimo i koje realizujemo i u delu primarne selekcije, sekundarne separacije, kompostane, tretman i reciklaža građevinskog otpada, centar za sakupljanje neopasnog otpada. Ovim dokumentom sagledane su i slabosti poput postojanja divljih deponija, odnosno sprečavanja njihovog formiranja. Poseban akcenat je na promotivnim aktivnostima i edukaciji stanovništva o primarnoj selekciji, sekundarnoj separaciji i predstojećem odvojenom sakupljanju biorazgradivog otpada. Kada kažemo biorazgradiv otpad, on je vrlo opasan otpad koji se skladišti na deponiju i koji je glavni uzročnik proizvodnje metana, a metan je glavni uzročnik javljanja požara. Mi unazad koliko posluje regionalna sanitarna deponija Pirot od 2013. godine nemamo požar iz razloga što imamo veliki broj postavljenih biotrnova koji evakuišu metan, ali uvek postoji opasnost kada ima ogromna količina biorazgradivog otpada, a sa druge strane to je resurs koji može da služi i služit će za proizvodnju komposta, to je organsko đubrivo. Posle javne rasprave o nacrtu regionalnog plana upravljanja otpadom, dokument se predaje na saglasnost Ministarstvu zaštite životne sredine, a potom daje na usvajanje lokalnim skupštinama koje su u obavezi da zajedno sa regionalnom deponijom i javnim komunalnim preduzećima obezbede da se definisane odredbe i primenjuju.